Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Ku aing si Brian eta beungeut can cebok. Ku aing harus di jailan deui. Gesalin banyak tam budak. Soalnya ku aing tadi di banjur pakai cai leutak. Nyamet cai leutak bau sagala aya tai naon. Aing nempokeun ku aing jailan deui pokona mah. Tokeun geus sia. Bayan, tadi nggak diapa-apain sama Cenining waktu tante nggak ada. Nggak diapa-apain, emang kenapa sih? Bener nggak diapa-apain? Enggak, soalnya Cenining itu suka ngencingin orang. Aduh, wae mun kencing. Nggak diapa-apain, tadi cuma digigit doang lehernya yang sebelah sini nih, jadi gatal. Aya wae sih Brian, emang namanya naon reungit sugan gitu. Bukan, dia mah bukan nyamuk, dia mah pampir yang suka ngisep darah. Goblok sih ya Brian, ulah ngomong padu wae sih jeung mana mah. Sia mun ngamuk nyaho teu. Sia si piteng batur diacak-acak sakumanehna hanya mah. Lagian dia mah aneh. Tadi aja Brian dikasih makan apa sih, korma, taunya buah sawit. Pantas rasanya lengket, gak enak. Lagian sia mah Brian bego bloon. Kan cik angin naon, ieu mah kalapa sawit jeung diolah jadi minyak. Sia teh nyaho teu inget-inget sia. Lagian tante sih tadi Brian ditinggalin, jadi dikerjain sama Nini Kisut. Lagian sia, aing pan tadi ngomong Brian, arek manggulan gemuk heula sakedeung. Ih, boloon sia mah. Gelo eta gembel-gembel ngomongkeun aing. Belum tahu Bu Nining siapa. Oh, jadi sia di tukang ngomongkeun aing. Rek main-main jeung Bu Nining. Ayo siap, pajah aing. Emangnya aing pampir apa ku sia disebut kos kitu ngegelan leher goblok eta jelema. PA tampokeun we sia ku aing. Gertak can nyaho aing saha, aing teh jaga silat, jaga kungfu. Centing kieu-kieu oge. Itu kamu kenapa Brian, bajunya kok ganti sih? Iya ini tadi ganti, soalnya tadi disiram tuh sama ibu-ibu yang mukanya kayak codot. Tapi Brian nggak apa-apa kan? Nggak ada yang luka itu badannya atau apanya? Soalnya dia suka ngegigit. Nggak diapa-apain, cuman baju aja yang basah. Galak banget dia tante jadi orang. Emang dia dulunya apa sih, preman pasar ya kayaknya ya? Bukan, Brian bukan preman, bukan. Dulunya dia tukang begal, preman pasar. Dia juga jago silat, Brian, awas lo, jangan macem-macem sama dia lo. Lo kalau macem-macem sama dia lo dibanting lo bisa meledak kayak petasan banting lo. Amjada eta si Nia jeung si Brian gembel. Nyangka aing begal. Padahal mah nu beungeut-beungeut begal mah eta si gembel ta dua-duana. Dasar. Keun we sia, tempokeun sia mun aing geus ngambek sia. Sangu dua boboko beak ku aing pokona mah sia. Ulah macem-macem deh jeung aing mah. Tanya ho aing saha meureunnan. Jadah doang ta budak. Pokeun ku aing sia nya. Tungguan ku aing. Keun ku aing sia. Cekekan ku aing hiji-hiji tah si Brian eta tanan kuli panggul jeung si gembel tah. Tante nggak bisa lama-lama ya, soalnya tante banyak kerjaan tuh di sana tuh. Ya udah. Emangnya tante mau kemana lagi sih dari tadi? Pulang terus? Itu mau ikut ngecor di sana, lumayan buat tambah-tambahan. Yaudah tante nggak apa-apa, tapi kalau bisa Brian di sini aja sendiri dah ya, nggak usah ditemenin sama ibu-ibu yang mukanya kayak codot. Ngeselin dia mah jadi orang. Iya enggak Brian, udah nggak apa-apa. Hayo sia kanyahoan, gembel-gembel keur ngomongkeun aing sia nya. Haram jadah sia. Sia macam-macam ka Bu Nining. Hayu, aing mah teh sieun. Pokeun sia dikaluarkeun ku aing sia silat aing, kungfu aing. Ulah macam-macam deh pokona mah jeung Bu Nining mah. Tuh kan jadinya ibu-ibu Kisut datang lagi, udah marah-marah lagi kan. Brian, jangan sembarangan ngomongnya, jangan macam-macam sama dia mah. Lu mau lo digebugin lu. Brian sia. Muka kusam kurang duit sia. Dasar sia ngaran Brian. Panggul oge ulah sok ngomong padu wae sia ka si Nia. Pajah aing ngegel beheung sia. Emangnya aing pampir apa? Emang aing anjing apa sia ngegel-ngegel segala goblok sia. Kan dihajar sia. Tanya sia aing cukup jago silat. Jago karate aing.
Iya tuh nya humornya masuk macem-macem mama Bu Nining mah. Ulah galak-galak teh atuh cek, kata anak batur karunya ih. Perasaan aing mah aing macam pernah galak da ka batur. Emang bawaan aing mah kos kieu. Santai, santai. Bangsat sia dua-duana. Ngahudangkeun macan keur ngimpi. Aing diganggu-ganggu ku sia. Encana ku aing cekekan hiji-hiji, dibanting ku aing tempokeun cemeledak sia dua-duana geurah. Tanya homoreun aing ngadat ku kumaha sia. Ini orang dari tadi ngeganggu terus ngamuk-ngamuk. Muka kisut juga ngamuk terus jadi orang. Hei Brian, ngapain lu bilang gua ngeganggu lu? Lu tuh yang ngeganggu gua. Ini kebon-kebon gua semua. Kalau seharusnya gua yang ngusir lu dari sini. Lu belum tahu aja lu diapa-apain sama teman-teman gua, liatin lu. Anak gua mah banyak yang suka inin orang-orang kayak lu rese. Gua mah gak suka deh diomongin begitu. Muka kisut, campedak buruk. Sana deh jangan ganggu. Baren lagi pengen sendiri, jangan diganggu-ganggu. Alah lu, lebay lu. Dasar gembel lu. Lu yang ngalang-ngalangin tempat gua itu kebun gua itu diinjek-injek sama lu. Lu makan bukan level gua. Sana lu pergi. Mau lu gua usir-usir, gua panggil anak buah gua nih biar ngusir lu. Rese sia di dieu. Sia Niagara balik kan itu tuh. Si gara sampelkeun si Kori. Si Kori geus melihan cangcut urut. Terus cenah arek di kuliah cenah sia ke kamari ieu nya si Kori. Lieur si rahna ku sia ditincakan bari diurutan. Geus buru kan itu. Teh manehna nanyakeun cenah tidak buru-buru. Bunia tennya suruh ke sini gitu. Brian, tante berangkat dulu ya. Cek, titipnya si Brian nya udah dinanaonkeun tah, awas tah. Udah ke sekolah begog kieu dititipkeun ka aing. Ucing ge bawa kieu nu aya olab eta ucing dibere manehna. Geus kajen teh ngarek dipacok ku lalai ge bodo amat, emang gua peduli. Nah, Brian, kenapa lu nggak pulang-pulang? Lu lagi ngelihat situasi dan strategi lu ya? Gue curiga sama lu, kayaknya lu mau nyolong. Mau nyolong apa lu coba? Gue pengen tahu dah. Gue jadi curiga terus sama lu. Lu nggak pulang-pulang. Apaan sih tante? Siapa yang mau nyuri orang uang Brian banyak tuh, ada 1 koper nggak habis-habis. Tante, sejak kapan gua nikah sama om lu? Dasar lu gembel. Pulang lu sana. Udah lu ngaku aja lu gembel. Lu mah gembel pasar kabur kemari, gue juga tahu. Lagi kapan lu ngeliat lu ada di pasar lagi ngegembel. Gue juga tahu lu ngambil kutang ya, jemuran kutang ya, terus kabur ke sini. Nggak punya duit, dijual sama lu. Gue juga tahu lu. Lagian lu pakai kacamata hitam kayak gitu. Berarti kan lu mata lu rebekan apa nggak ngeliat? Gue jadi heran sama lu, nggak pernah dibuka lu kacamatanya lu. Gue jadi curiga, muka lu muka mesum. Udah ketahuan banget lu mah bohongan nama Brian lu. Nama lu Sadeli kan yang gembel di pasar. Kayaknya temen-temen gue pada kenal lu deh. Brian, tikus got. Kalau gua ngomong itu dengerin nama lu. Jangan pura-pura nggak ngedengar, jangan pura-pura bolot lu. Orang ngomong lu matanya kemana, muka lu juga kemana. Dengerin gua ngomong, jangan sampai gua marah, gua cekek lu.